والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Dari mga kakatiranan, alhamdulillah, kaya nagkabiyak sa andaran yung pagkarungan din kamo. Nyari kita niyo biyayaon na isa waktu sa lago dihil kato tayo sinallahu ta'ala. Waktu amin mahinang sabab madawhat na to inikmat sa lago-lago kay Allah subhanahu wa ta'ala. Nikmat amin di magka marubah kata nikmat di magka balus. Amin mara na to din di ha bumi ini sampai mengharap madto pahadarat sinallahu subhanahu wa ta'ala na inikmat pagpatumtum piatumtumihan antara kita yang magtutay mo. Jadi niya, yari ng guru mulia mendimil kato patumtum sa waktu ini insyaAllah subhanahu wa ta'ala na magpalugay dikukbal ko siya kato sa nagkataan wairun narukaying dahingkan Syekh Ansar Amin فليتفضل سيادته مشكور. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله على نعمه التي لا تعد ولا تحصى. الحمد لله كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه. الحمد لله الذي هدانا إلى الصراط المستقيم. والحمد أولا وآخرا على نعمة الإسلام. وأصلي على نبي الرحمة النعمة المهداة للعالمين. فقد تركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك ولا يتنكب طريقها إلا ضال. وصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه والتابعين بإحسان إلى يوم الدين وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Wassing kapamuji iban sinsanglit pa Allahu subhanahu wa ta'ala. Amuin Tuhan sing kita niyo katantan. Amuin Tuhan di natu kabakan di halom sim pamaranan sin kita niyo. Sumagawa in Tuhan sing katan pia panjari yaun na naimbabaw hakatan pia panjari niya hatasin pitung napis langit. Iban salawat salam apanghu natu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amuin Nabi bang kita niyo nag-ibadat pa Allahu subhanahu wa ta'ala hawairuun pia singud na to atawakan pia agad na to habitikan hakakahinang habayta sin Nabi na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam. In kakahinang sing kita niyo batil. Ati niya di tay maun batal asara sin Allahu subhanahu wa ta'ala. Jari niya mga kaulungan sin Allahu subhanahu wa ta'ala. Adi pa kami lang ta makasud patapik sing kami hitukbar na mo in pagsarang sukul pahambok maasing kita niyo. Amin nagnakura pakaradyaan ini wala kaylo nagbati laul apagpasampayan sin agama biya na kan Syekh Pak Tuan Muhammad Zakaria hafizahullah. Iban na sin hitukbar na mo day sa pahambuok
gurusin kami yaon long tabiya mga hagwa hula. Biya na kan Syekh Tuan Mansur hafizahullah, murah-murahan mangman ko biya mga makatalus. Abutan mo din ha mga pangarap sinikaw, makawi kau mari pahula sin Pinas. Salamat biya sim pagtulak mo matun. Dahil na sabab yato kumawa kita ni maniyo iti pangadjian. Paggalong tayari kita ni habulan Ramadan. Asal da nakaabot kita ni papagtagon nila ashrul awakhir. Amoy ni kahangpu na atawakan hangpu adlaw ra kuman imbulan Ramadan. Amo na ini inbiyansag atawakan liyaggu sin Allahu subhanahu wa ta'ala hakataan adlaw. Hatiku baha inyaon daran na pagsabbuton sin mga kaulamaan sing kita ni di haloman sin sambuangan. Agon-agon kat tumari in paglilay nila sing kahalan yan. Adapun in hikatukbar na mo pangadyan minsan nakman maniw tiyo. Amoy nasabbot sin Sheikh si Abu Malik Kamal bin Said Salim. Amin long niya haparkala simbulan Ramadan in agi niya wassiyamu madrasatun khuluqiyatun kubra yatadarrabu fiha al-mu'min ala khisalin kathiratin. Hati niya in bulan Ramadan long niya atau akan in pagpuasa ha bulan Ramadan in siya ini madrasatun khuluqiyatun kubra. Hati niya pagpangadjian long niya sin pangaddatan sa laggu-laggu habulan sin Ramadan yatadarrabu fiha al-mu'min ala khisalin kathiratin. Mag-anad-anad long niya magpraktis in mga sila bariman halaw man sin bulan Ramadan yaun ala khisalin kathiratin. Den ha mga pakaradyan mataud. Ang kanalang ni Sheikh Abu Malik Kamal bin Said Salim paggalong tanasabbot niya in bulan Ramadan long niya din ha mga madrasa sa laggu-laggu pag-exercisean sim mga sila bariman aparkala sim mga pangaddatan nila. Bangso pa malong ta aun din ha mga pangaddatan mo langgal sara amuin liyangan sinsara dun kato taniyo chance na to na ini in hibin na to in adat yaun in pangaddatan yaun sabab mataud ka musliman hajaman na to bihaun banglong niya dumatong na imbulan Ramadan aun din ha mga kataw tay manghuran sing kita niyo ka musliman long niya paggalong niya dumatong na bulan Ramadan in kita niyo subay na long niya magtawbat patuhan. In kita niyo subay long niya magbago na pa Allah subhanahu wa ta'ala. Nam, malingkat imbya mga kaptangan sim mga kataw tay manghuran na to biya ini kahalan. Ang kanay sab mabalik-balik sing kita niyo in bulan Ramadan long niya long sin Sheikh Abu Malik Kamal bin Said Salim in bulan Ramadan long ni ini chance na sim mga sila manusia amin nagpupuasa sa bulan Ramadan in baguhon nilang kahalan nila bang aun din ha mga adat nila amin tabiat kaulupilisin sila bukun marayaw chance nila iniigan. Sabab pagkakitaan sing kita niyo ing kaibanan din ha mga kataw tay manghuran sing kita niyo ka musliman aun din ha mga adat nila biya mahunit nila igan mahunit nila hibin
intanda niya aun din ha mga kataw tay manghuransing kita niyo ka musliman, hari pa sila makabuka, tagaran nila impagbubuka, dumatung man impagbuka, in pamukaan nila muna amo na in pagsiga. In kaibanan, wayron pa nakabuka, hadi pa makakaunsim pagkaun amin siyun na tsinsara, iyaun na kailu tabya rakumanyaw nagmama. In mga pakaradyan ini mga kaulungan sin Allahu subhanahu wa ta'ala, in ini din ha mga iniliyangan sin syara, in hinangun na to ini siya tabiat. Sabab ka na, paggalong ta inyaun, tabiat sin ikaw ubus diungog na to na bayta sin mga kaulaman sin kita niyo inyan lang kalsara, inyan long niya liyangan sin syara, yari kita niyo habulan Ramadan. Paggalong ta yari kita niyo habulan Ramadan, chance na to na yon igan. Kitaon na to ba? In kaibanan din ha mga kataw tay manghuransing kita niyo ka musliman, bang in karya sali nila magsiga, bang in tabiat nila mahunit nila igan magsiga, in tanda sing kusog sim pag-iman nila hakal na sin Allahu subhanahu wa ta'ala, haadlawan sim bulan Ramadan, haadlawan sim bulan Ramadan tumagna, dain naman pagwa sin Padar Sadik, amin pagsambahayang subo, pagpuas naman sin sambahayang subo, kasandalan nila inidi sila magsiga. Subhanallah. Sambil sadya lumugom immata suga, dain naman pagpuas sin sumambahayang subo, sambil paglugom sin mata suga, wala sila nakapagsiga. Sa mayta, paglugom sin mata suga, umabot man impagbubuka, mayta ing kaibanan din ha mga kataw tay manghuransing kita niyo yaunda masi nagsiga. Ing kaibanan hinang nila minsan pagbukaan amunin pagsiga. Mga kaulungan sin Allahu subhanahu wa ta'ala, sambatan dahi Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili hafizahullah, in sabablong niya ang kanyat to siya wala nakapagsiga, dain naman pagpuas sin sambahayang sugo, sambil limugum na sadyay mata suga, binin niya siyandalan niya, sabab yat turito in nakabutang angkan siya wala nagsiga, binin niya kabuga niya pa Allahu subhanahu wa ta'ala. Sa may bayini paglugum naman sim mata suga, amo na yaon impyagbukaan niya, sabab laung Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili hafizahullah, sabab long niya nalawa din doon kaniya impagtagon ka ikhlas ha pagpuasan hakal na sin Allahu subhanahu wa ta'ala. Hati niya mga kaulungan sin Allahu subhanahu wa ta'ala, ang kanalong sim mga sila magbibisara, utrukhu lillah wala tatrukhu ligayrillah. Binalong niya ingkatan pakaradyan amin lawag langgal sara hasara sin Allahu subhanahu wa ta'ala, bang kau magbin kaniya hibin mo siya subay hakal na sin Allahu subhanahu wa ta'ala. Ayaw mo hibin sabab sin luman mo, sabab sin iyan kau bang muyan di hibin di takaw sagutun, bang muyan di hibin di takaw taymaun lah. Sa hibin mo yan hakal na sin Allahu subhanahu wa ta'ala, ba't kau makapag-continue magbin kaniya? May bahahiyaram insigupan niya. May bahahiyaram pagkarungan sing kita niyo in mama inilong niya hiyaram sin syara. Parahal, in pagmama iwan sin pagsiga, wayrun kawakan dalam sing Quran. Wayrun kawakan ha mga kahadith-hadithan, wal mama'u haram, wasigupanu atau kan waddukhanu haram. La, wayrun kawakan sing kita ni sumagawa, may ini na haram. Kitaun sing kita ni mga kaulungan sin Allahu subhanahu wa ta'ala, bang uno sabab may na haram in mga pakaradyan ini. Panagnaan,
Long sin Tuhan na tu Rabbul Alamin, kalau insyaallah subhanahu wa ta'ala, taupikan kita ni sin Tuhan na tu Rabbul Alamin, masabot na tu, bang may ta na haram in pagsiga, iwan sin pagmama. Aon din ha mga kaibanan kataw temang huransing kita ni kamusliman, hiukum nila sunnat imama. Sambil aon din kanila mag-iyan, wayroon long niya din ha mga kaulamaan sing kita niyo nagharam sin mama yan. Iban na sing kaibanan. Nakitaon sing kita niyo kalau insyaallah subhanahu wa ta'ala masabot sing kita niyo bang mayta na haram in pagsiga dami kaning pagmama. Iban na sing kaibanan. Mari kita long sin Tuhan na tu Rabbul Alamin, iyaun ha suratul Maidah ayat kasiyaman. Long sin Allah subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlam rijsun min amalis syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Iyaun halam sing Quran kabakan na to hasura suratul Maidah ayat kasiyaman. Long sinallahu subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladzina aman. Kitaon na to pa mga bariman, mga umat bariman, daran sayan pagtawakon sin Tuhan na tu Rabbul Alamin im mga sila bariman. Sabab mga umat bariman ang kandaran-daram pagtawakon sin Allahu Ta'ala im mga sila bariman. Sabab in mga sila bariman ini maluhay sila magpanayma din hakabtangan sin Allahu Ta'ala iban sin Rasul niya. Ang kanna sipat sila ini sin Allahu Ta'ala din ha mga sipat nila. Amin long niya sami'na wa ata'na. Amin sipat si mga sila bariman bunnal miya magad para Rasulullah. Atin niya sami'na diungog na mo na insara sin Allahu Subhanahu wa Ta'ala wa ata'na. Baugbugan na mo na ang gautaan na muna. Sambil haruging ayat long sin Allah subhanahu wa ta'ala sipat sin Allah ta'ala mga sila bariman. Amin long sin Tuhan na tu Rabbul Alamin. Fadhakkir aw wadhakkir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Pagpatumtum ko ya Muhammad fa inna dzikra kana im pagpatumtum yan tanfa'ul mu'minin. Magmumpaat pa mga sila bariman. Bariman daysab. Ang kanay mga sila bariman, subhanallah, sambil nakayan in Nabi na Muhammad sallallahu alaihi wasallam ajaban liyamril mu'min. Maka ajaib in kahalan sin bariman. Sibu da makananam sakit, iwan sin makananam bukon sakit, in yan taymaun nila. Aminin sipat sin mga sila bariman. Panginduahan sin kita niyo, bangman kita niyo makalamod din ha mga jumlahan sin bariman. Amin rabbal alamin. Naam. Nadihay ni intiyawag sin Allah subhanahu wa ta'ala mga kaulungan sin Allah amo na mga sila bariman. Long sin Allah subhanahu wa ta'ala innamal khamru. Innamal khamru. Nasabot ten ayat ini kalau insyaallah subhanahu wa ta'ala masabot na to dihay ni bang mayta na haram in sigupan. Saboy rin nasabot dalam sing Quran. Buat malingkan dukhan, amin biya aso sigupan, sabin sigupan o man aso niya. Nah, adapun in dukhan na asuman. Nadihay ni, adapun banglong ta hukuman. Amin haramun, amin nastud kaniya, wairun. Sa mayta na haramin sigupan. Iban sin mama, iban na sin kaibanan. Long sin Allah subhanahu wa ta'ala ayat niya, innamal khamru. Bunnal tudlong niya in khamar wal maisir iwan sin maisir in mana sin khamar mga kaulungan sin Allah subhanahu wa ta'ala amuna in ala maka jari yaun lagun na to halom sin Google sulatun na to kalimat khamar. Pag bangyon masulat na to halom sing Google, ubos kalimat khamar, gumawa yan magtuy in patta gumawa rin dun alak. Amunain alak.
Na, bunatod long nin alak ini, long sinallahu subhanahu wa ta'ala wal maisir. In maisir, amo na mga panayam hapus. Wal ansab, iban mga authan, amo na mga santo-santo yaon. Wal azlam, in azlam, nasabot, hakaibanan din ha mga tafsir, in mana sin azlam, biya siya sa parati luluunan. Ubusin luluanan yaon, magsuma pa rin doon in mga sila tao na kauna, lumon sila biya sa parati katas hilo nila mampalawom, bang sila biya mga mabaya manaw, ampa sila kumuot. Pagkut nila bayan kitaon nila. Bang sopa mapagkut nila marayaw, ampa sila lumaos. Bang bukon marayon nakasulat di sila lumaos. Nasapahan nila ini. Long sinallahu subhanahu wa ta'ala in upat pakaradyan ini rijisun min amalis syaitan. Hati niya in upat pakaradyan ini dain naman haalak. Iban sin panayam hapus. Iban sin mga santo-santo ini, iban na sin biya pagsapa pa luluanan ng pagtukod-tukod matubihan, in inilong sinallahu ta'ala rejisun, kakahinang bukon marayaw. Lagi long sintuhan na Rabbul Alamin min amalis syaitan. Din ha mga kakahinang sin syaitan. Din ha mga kakahinang sin syaitan. Ang palong sintuhan na Rabbul Alamin pajtanibuhu. Layo kamu kanila ini. Ati niya ayaw niyo hinanga. Ayaw niyo ini hinangan. Matun pabaransin kamu. Karena bang nini kalayuan long sinallahu subhanahu wa ta'ala la'allakum tuflihun. Na in kamu yan magparuntungan hadlaw gana-gana. Dihay ni mga kiaulungan sinallahu subhanahu wa ta'ala may ta'baha hiyaram sinsara impagtakon khamar. Panag na nasabot na to sabab inini kakahinang sin syaitan. Ametin sabab. Ang kanlong tapapalayuan sinallahu ta'ala katu taniyo in khamar amunin alag sabab ka na kakahinang sin syaitan. Isa, hikarwa. Din ha mga sabab ang kan hiyaram in khamar mga kiaulungan sinallahu subhanahu wa ta'ala sabab in siya ini makajuljana. Makahiluhala. Pila sadya din ha mga manusia nag-inom sin alak. Nag-inom sin ginis barapa amingan sin mga alak yun. Aun din kanila maghiluhala. Aun din kanila nagparagan motor sabab sin nahiluha pag inuman sin alak na aksidente sabab nalawa hasayo. Nalawa impikilan. Ang kanalong sim mga sila usuliyun in sabab long niya naharam in alak ini sabab sin makahilo. Long sim mga sila usuliyun manatul hukmi bitahrimil khamri wal iskar. Manatul hukmi in sabab long niya nahukum bitahrimil khamri naharam in pagtagon khamar yan sabab makahilo siya. Aywa, ang kantoy din ha mga sabab. Hiyaram in alak sabab sim makahilo siya. Ang pa mga kiaulungan sinallahu subhanahu wa ta'ala bang intaw mahilo, bang intaw nag-inom sin alak yaun, malawa yan si hasayo. Mahiluhala impikilan niya. Sambil aun din kaibanan manghiluhala, aun din kaibanan mang-rape, aun din kaibanan magparagan motor sambil mapatay maaksidente sabab nalawa impikilan. Amiyat to mga kiaulungan sinallahu subhanahu wa ta'ala ang kantoy naharam in alak sabab sim makahiluhala siya. Sabab mga kiaulungan sinallahu subhanahu wa ta'ala insara sinallahu subhanahu wa ta'ala hawaktu ko liyangan niya hawaktu ko pialayo niya kakahinang yaun layo karena bang muyan siyuk bang muyan hinang ikajuja na kain. Di naman hadunya dagpakpadlaw akhirah. Amuyat to mga kiaulungan sinallahu subhanahu wa ta'ala may ta na haram in pagtagon alakin. In panagnan sabab niya kakahinang sin syaitan, hikarwa makahilo, makaigsimpikilan, makajulja na simpikilan. Panagnan.
ikarwa. Aun ka din ha mga pagkanukan sing kita niyo insiyabu nilong niya damikian yaram sinsara. Parahal wayron na sa masabot dalam sing Quran. Wayron na sa masabot halam sin hadith. Why? Nadihay ni mga kaulungan sin Allah subhanahu wa ta'ala minsan long ta wayron na sabot halam sin Quran. Bukun kulangin Quran bukun. Ingkalam sin Allah ta'ala kamil. Kompleto yan siya. Iban hadith sin Nabi Nato Muhammad sallallahu alaihi wasallam wayron yan kulang. Sumakawa aun biya sa parati piarahan kita ni hambuok dumakan matin hukuman pakain-pakain. Ang kanin syara sin Allah subhanahu wa ta'ala kamil siya. Kitaon na to. Aun pagtagon sim mga silawsuli yun, amo na pagkarungwan sing kita ni al-qiyas. Ati niya, amin kumawa ko hambuk pakaradyan, ipasibu mo siya maun pahambuk pakaradyan. Biyasin uno. Biyasin siya abo. Tabi ara ko man yun. Na, insiyabu ini mga kaulungan sin Allah subhanahu wa ta'ala, ayaw di kita maripagabil min. Ato akan parintasin, pula. Bukun parintasin agama Islam. Parintasin agama Islam bang kau abutan mag-usal ka na yun sa gaun kau. Sambil miyawot hajaman sin presidente na to na kau nahi Duterte, patayon niya. Adapun insara sin Allah subhanahu wa ta'ala, magdusa kau kaniya. Bang kau iyabutan sing kamatay, kaingatan mo yun hiyaram sin syara, abutan kau sing kamatay mahinang yun sabab ikasiksa kay mo. Na, mita insya haram, kita unta. Bukun ka mga kaulungan sin Allah subhanahu wa ta'ala, insiyabu ini bang kau umusal kaniya, mataud din ha mga manusia, nag-uusal kaniya malawa impikilan. Isa, aun ding kaibanan mahilo. Aun ding kaibanan mamuno na tao. Aun ding kaibanan sumud na pabaysin tao. Bang mo kita-kitaon, lando ingi niya din ha alak. Ang kanalong sim mga silawsuli yun, aun pagtagon nila qiyasul adla, qiyasul musawa, iban sing qiyasul a'la. Atin niya labi siya din ha piyasibu mo yun. Biasinun. Kitaon na to ba? Paggalong tain siya ini, makahilo, makajulja na simpikilan, makahilo hala, amu ini innahinang tiranan kiharam kaniya. Mga ummat bariman, longsim mga silawsuli yun, unuin sabab din ha mga inalak ini na haram, sabab sim makahilo. Longsim mga silawsuli yun, nasabot nito kaina, manatil hukmi, bitahrimil khamri huwal iskar. In sabab long ni angkan na haram impagtagon alak sabab sim makahilo. Na paggalong tayin ala in siyabu yung makahilo, magsibuin hukuman niya iban sin siyabu. Angkan na long sim mga kaulaman sing kita niyo. Uninagi nila. Al hukmu yaduru ma'al illati. Insara in hukuman sin Allah subhanahu wa ta'ala, manay tayan siya iban sin saun sabab niya. Ang kanna magsibu ingkabtangan si mga kaulaman na to biya singkabtangan ni Sheikh Muhammad Salihul Uthaymin. Akitab niya Syarhu Mumti ala Zadil Mustaqni inaagi niya. Akitab yaun al-hukmu murattabun alal illati. In hukuman sara sin Allah subhanahu wa ta'ala, manaytayan siya sa taon sabab niya. Sambil insugpat singkabtangan niya. Inagi niya. Faida ishtaraka fil illati ishtaraka fil hukum. Laung Syekh Uthaymin rahimahullah. Iyaun ha kitab niya Syarhu Mumti ala Zadil Mustaqni. Inagi niya. Fa idza ishtaraka fil hukum, fil illati. Apabila laung niya magsibuin sabab niya in alak makahilo. Makalawa simpikilan, makajujana simbaran. Insiyabu damikian. Makalawa simpikilan, makajurjana simbaran, kamaumuhan labi paingi niya din ha alak yun. Nalawang Syekh Uthaymin rahimahullah. Faida ishtaraka fil illati, bang magsibu in salla niya, in sabab niya, ishtaraka fil hukum. Magsibu in hukuman niya. Pagga hiukum sinsara in khamar yan haram,
Dami kiyanin sibuan niya haram daysab. Ang kan na haram in pagtagon siya ni mga ummat bariman. Ang kan na long sinabi na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam. In baita sin Rasul sallallahu alaihi wasallam min aginiya kullu muskirin khamrun. Amin. Wa kullu khamrin haramun. Nah, long sin Rasul sallallahu alaihi wasallam hahadith niya kullu muskirin ingkatan long niya makahilo. Ingkatan long niya makahilo hala. Makahilo. Makalawa simpikilan ingan niya ini khamrun. Impagtag kanayaon khamar. Amunin alak. Sibu da inum mo yan bukun alak. Basta yan siya makahilo. Impagtag kaniya alak. Amin imbayita sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa kullu khamrin haram. Iban ingkatan alak. In hukuman niya kama kala Rasul sallallahu alaihi wasallam haram. Ang palong mga sila usuliyun. In agi nila. Yutabu. Impagtagon long ni haram. Banglong niya mahinang impagtagon haram ini. Yastahiqul iqab. Mapatut kau siksaun. Kaparkala na hinang min haram yun. Damikian. Bang munabin. Bang muwala hinang impagtagon haram, mapatut ko tungbasan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Ang kanalong si mga sila usuliyon, yuthabu tarikuhu, wa yastahiqul iqab fa'ilu. Tungbasan ko sin Allah subhanahu wa ta'ala, bang muhibin impagtagon haram, mapatut desab ko siksaon sin Allah ta'ala, bang muhinang in haram yun. Amiyat to mga kiulungan sin Allah subhanahu wa ta'ala may tangkan haram impagtagon siyabu iwan sin alak. Isa, dua, hikato. In pagmama. In pagmama mga kiulungan sin Allah subhanahu wa ta'ala tabiya rakumanyaon may taon kamumuhan pagkarungugan sin kita niyo impagmama long na hiyaram. Bukun kawairun kawakan na to halom sing Quran wairun na sa bahadith. Why? Sumakawa. Bang nato asubuhon in mga sila magmamama. Bang nato yan sila asubuhon bang uno. Uno lang ni mama. Makahilo ataw kandi. Aon bakas na asubuhon na mo aon siya mga hangpo tahon na nagmama. Inboyet to. Aon siya mga hangpo tahon na nagmama. Inagi niya, imama yan long niya, bangko magmama, panagnan mahilukaw. Nasabot in makahilo. Bangso pamalong time mama yan makahilo, magbalik kita papanagnan. Uno baha in sabab mayta na haram impagtagon alak. Uno baha in sabab mayta na haram impagtagon alak nasabot na to kaina angkan sabab na haram impagtagon alak sabab sim makahilo. Bangso pamalong tabat imbayta mo in mama yan makahilo. Aywa long sin nabi na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam kullu muskirin khamrun. Ingkatan makahilo impagtag kaniya alak. Wa kullu khamrin haram. Ingkatan long niya alak in hukuman niya haram. Ampalaw ni Syekh Uthaymin rahimahullah. Kitab niya Syarhu Mumti' al-Zadil Mustaqni' fa idza ishtaraka fil illati ishtaraka fil hukum. Bang magsibo in sabab niya in ini makahilo. In punan niya yat makahilo raisab in hukuman niya haram. In hukuman niya haram. Ami ito angkan sabab angkan na haram yung pagtagon mama. In kaybanan lumigwat. Long sing kaybanan na, mama di long niya makahilo. Di long niya makahilo mama. Malukay na long niya, piu antahon na kunag mama ataw kan tiyahonan na kunag mama, in mama long niya di makahilo. Okay na hibutang tadi makahilo. Hibutang na to in mama, so pa malong tapag lumigwat in kaibanan tabiya rakumanyon kataw tay manguran sing kita na nag-uusal kaniya, di long niya makahilo. Hiwutang na to di makahilo. Improblema mga kiaulungan sin Allah subhanahu wa ta'ala bunnal di sa makahilo, improblema mukhalifus sunnah siya.
mukhalifus sunnah. Hati niya makasulang siya sunnah. Uy, may ta makasulang nga sunnah. Kitaon na to. May ta siyang kan makasulang nga sunnah. Yari. Bukun ka mga kiulungan sin Allahu subhanahu wa ta'ala, adapon pagmapan na kuman, nasabot na mo ini, bukun ini biasa parati ipagpasakit. Bukun ini biasa parati mga ipagparugal. Bukun. Sa paggalong tahajaman na tubihaon kimanat impakaradyan ini. Bang ini di natu dayawun. Bang ini di natu dayawun. Di natu ini biasa parati lilingon. Maka ulong-ulong in gumanti pa mga sila nag-uusal kanayaon. Amo na mga kaanakan sing kita niyo. Maka ulong-ulong. Sabab awang pakaiba ng pagkarungan sing kita niyo in hukuman niya long niya sunnat. Na in sunnat na hinang sin Rasul. Subhanallah. Ang kanna bang ini pasaran sing kita niyo di natu hibayta. Pa mga katote moran sing kita niyo amin kaylo tabiya ra kuma nag-uusal kaniya. Maka ulong-ulong yung mga kaanakan sing kita niyo amin generation dumatong yan. Sabab hajaman na to bihawon misming kabatan nag-uusal kaniya. Nag-uusal kaniya. Nadihay ni mga kiulungan sin Allah subhanahu wa ta'ala, hiwutang na to di sa makahilo. Hiwutang na to di sa makahilo. Im problema mukhalifus sunnah siya. Sulang siya sunnah. Bukun ka imbayta sin Nabi na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam in agi niya. Laula an asyukka ala ummati la amartuhum bisiwak. Inda kulli salatin, hakaiban riwayat inda kulli wudu. Long sin Nabi na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam in hadith yan daran na to pagkarungugan. In hadith yan masyhur atau akan saplag in hadith yan pakatan. Bukun ka imbayta sin Nabi na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam laula an asyukka ala ummati la amartuhum bisiwak. Bangsad jalong niya di hikabugat pa mga ummat ko yung pagtagon pagsiwak la amartuhum bisiwak. Di ako na sila magsiwak inda kulli salah. Hawaktu sila magsambahayang. Adi pa sila magsambahayang. At tinahawaktu tiap-tiap sila magsambahayang. Adi pa sila makatakbir magsiwak sila. Ang kanayo kita niyo mayino may ta ingkay banan din ha mga kataw tay mahuran sing kita niyo. Bipuro sila tumakbir magsiwak na amo na. Kanin hukuman niya sunnah. Ubus aun kayo banan kataw tay mahuran sing kita na bipuro sila mag-air magsiwak na amo na. May ta sab sunnah. Amin yung pagtakon sunnah. Amin na hinang sinabi na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Uno baha maksud may ta diakan kita ni magsiwak. Nadihay ni mga kiulungan sin Allah Ta'ala in maksud may ta kita ni diakan magsiwak sabab atas dua perkara. In panagnan may ta kita ni diakan magsiwak sabab long niya mardatun nirab. In sabab angkan kita ni diakan magsiwak sabab long niya mardatun nirab. Mahinang ini sabab ikarida sintuhan na turabbul alamin marikatu tanim. Atin niya din mga kalabihan simpagsiwak mahinang sabab ikarida sintuhan na turabbul alamin marikatu tanim. Ikarwa nayari. In hikmat maksud may ta kita ni diakan magsiwak sabab long niya mutahhiratun lil fam. Aywa, mutahhiratun lil fam. Maksud angkan kita ni diakan magsiwak magkiskis sin ipon sabab long niya ikalanu sin simud sin kita niyo. Awang ketumtuman ko bayta sinambuk Sheikh. Yaon kayo lumasi-masi nangangadyagwa hula. Biya na kan Sheikh Adam hafizahullah. Den ha mga kiyabayta niya kamo nabasa niya kibarang kitab. In den ha mga kalabihan sin pagsiwak. Awon biya sa parati lummi ipon sing kita na biya makad biya pagtagon nila biya ud-ud mapatay sin siwak yaon. Ame ito din ang mga hikmat ang kandiakan kita ni magsiwak. Allahu yahfadhu ya Sheikh Adam. Nam ame ito yung kabaytaan niya. Nabasa na kiba ng kitab bangko magsiwak din ang mga kalaben sin siwak. Awon biya sa parati ud-ud dun haypon sing kita ni bangko makapagsiwak kalaben sin siwak mapatay sin siwak in ud-ud yaon. Nam hati niya in pagsiwak ini
mahinang sabab ikarida ka tutan yung sintuhan na Rabbul Alamin mula-mula damikian ikarwa amo na ini kalanu sin ipun sing kita niyo. Problema bang kita niyo umusal sin mama yaun bukun tuan lumanuin ipun sing kita niyo sa lumumi. Pila sadya pagkakitaan sing kita niyo pa mga katao tay manghuran sing kita niyo mag-usal kaniya yaun. Kakilahan sing kita niyo mag-usal iban simbukun. Kakilahan sing kita niyo nagsusupa kaniya iban simbukun magsusupa. Kamatauran nag-uusal kaniya yaun mga ipon sin sila pagkakitaan na to larak. Aun ba ita nila humugot inipon sa kamatanan niya kakitaan sing kami umusal kaniya larak mga ipon nila. Awas bang umuyum bang mukitaon biya aun kay kamasulan nagusal kaniya maluman na umuyum. Sabab imuyum umalup kaniya puti inipon. Problema paguyum niya adi magsibinipon nila. Biya maluman na siya. Amo ini kangian simpag mga kiulungan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Amo ini tiranan. Dua, naharam sabab sim makahilo hikarwa mukhalifus sunnah sabab naglum ikaw sinipon sinikaw. Na ikaw na mag-atas pikil, ya kau tay manghud na muha agama Islam, hapara ka nag-uusal kaniya yan. Bukun na amin biya sambati pagpasakit sa bilang hambuk tay manghud sing kamo, amo yaun iyabutan sim pagpangadji na mo. Amo yaun tiranan kaya taupik ka tutan yung sintuhan na Rabbul Alamin halaway pamaham sim mga sila salapus salih. Na amo yat mga ummat bariman parakala sim mama. Ang kan haram im mama sabab sin dua yato. Na amo yat damikian masabot na to kaina amo na pagsiga. Amo na pagsiga. Damikian bang muasubuhun mga sila magsisiga laong niya aun kayo ba nang magbabayta wallahu alam bayta nila laong niya bang kolong niya magsiga panagdan damikian makahilo raysab. Subhanallah mga ummat bariman bang impyag bisarahan makahilo bang muyon iyo salampa makahilo kaymo ubus na imbayta sin Nabi nato Muhammad alaihi salam kullu muskirin khamrun ingkatan long niya makahilo impagtag kaniyan khamar amunin alak wa kullu khamrin haram iban ingkatan long niya alak hukuman niya haram. Na bang sopa malong timpyag bisaran aparkala sim makahilo ayaw sebelum tahu kumunta intaw nagsuka nahilo haramin hukuman niya nabukun ada kay hukuman ton haram karena nahilo siya bukun maksud dihay ni amin siya supa mo amin kiyakaon sinikaw. Na, minsan sabi mga royal, atau akan ko kakula yaon. Bang yan makahilo, bang nakatod inumus mahilo kaw, hukuman yan haram na siya. Haram. Ang kana, dihay ni, bang mo kita-kitaon, imbayta sin Nabi nato Muhammad sallallahu alaihi wasallam syamil. Sabab ngan sinalak mataud, aon ngan nila alak, long nila biya tanduay. Kaya ba nang biya red holes. Hindi ko bangun ngan sing kaibanan yan. Amo na biya kita ako pagkakitaan ko biya paginom mo sing kamatawaran tao. Biya red holes siban sin tanduay. Hindi ko na bangun kaibanan. Na, nadapon imbeta sin Nabi nato Muhammad sallallahu alaihi wasallam way sa nagtugil bangunungan sa lilam pakatan basta alak makahilo impagtag kaniya alak ubos hukuman niya haram. Na, long sing kaibanan dami kandi long niya makahilo. Di long niya makahilo. Ibutang tadi makahilo. Banglong talumigwat mga kaibanan kato tay mahuran sing kita ni long nin alak di salong niya makahilo. Di. Ibutang tadi makahilo. Bukun ka aun din ha mga banda bayta sim mga dakatir doktor ha mga hospital sigupan long niya inilong niya makakangi makahiluhala sin baran sin ikaw. Makakangi sin baran sin ikaw. Di na ba kita ni misan long ta lumakoy lagi pagtakon nila biya maglibutan mismo kaha pagluunan sin sigupan kaha kaningan kaha aywa kaha yaon amin pagluunan sin sigupan yaon nakabutang din doon ada kalabasan ko ng English na nakalakatawahon ka mo sa kundi kami tutumingat mag-English amin long niya cigarettes kan dangerous to your health. Al-muhim.
Atin niya, long si mga sina magmana ha English, in sigupan long na yaon, na ikajulja na sin kalasig kakusog sin pamaranan sin ikaw. Ahula Arab, in nakabutang hakaha sin sigupan, 2 kalimat. In nakabutang din doon, 2 kalimat dah. In agin na rin doon nakahasin sigupan, in agin niya. Ad-dukhanu muntahirun. Ito yung nakabutang. Nang, imanas niya dukhan, amo na insigupan. In manas muntahirun mga kaulungan sin Allah subhanahu wa ta'ala, in manas muntahirun long niya patayon niya kau inut-inut. Patayon niya kau inut-inut. Na, ang kan ininaharam sin syara sabab sin makamudarat paginhawabaran sin mga manusia. Sambil nagbayta yung mga doktor, insigupan ini makamula, hakakusog, hakakasay sin mga manusia. Bukun ka inagi sin Sheikh Mustafa Zarqa, rahimahullah, unin agi niya. Laung Sheikh Mustafa Zarqa, rahimahullah, in agi niya ma kana mudirran tibbiyan fahuwa mahzurun syar'an. Wa hadha mahallul ittifaq bainal fuqaha. Nah, laung Sheikh Mustafa Zarqa, rahimahullah, in agi niya ma kana mudirran tibbiyan. At kala long ninyo masi-masi, nagbayta im mga doktoro, in inilong niya makamudarat. Ininilong niya makamula. Ininilong niya makamudarat pabaran sin tao, bang aun bayta sin mga doktor bini kahalan, long Sheikh Mustafa Zarqa, fahuwa mahzurun syar'an, ay fahuwa mahrumun syar'an. Inilong niya hiyaram sin syara. Ang kanala mawalik na to, long sin mga kaulaman sin kita ni al-hukmu yaduru mal illati. Sambil long si Kuthaymin rahimahullah, al-hukmu murattabun alal illati. Sibuk dah sila. Atinin syara sin Allah Ta'ala manaytayan saltaun sabab niya. Bang supama in sabab niya on makamudarat, iniliyangan sin syara. Di ini makajari, hinangun. Na, inaga sin Sheikh Mustafa Zarqa, insigupan long niya, bang atat kala long niya inyo masi-masi. Nagbayta yung mga doktor ini makamudarat, hukumun sin syara ini makamudarat, ini haram. Wa hadha mahallul ittifaq bainal fuqaha. Aminin piyaghambukan, bubutangan piyaghambukan sin mga kaulaman sin kita ni. Na, amit yung tiranan ang kan nasabot na tukaina in pagsiga iban sin pagmama, hiyaram sin syara, amit yung sabab niya. Amit tuin sabab niya mga kaulungan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Kahinapusan sabbuton sing kami, amin sugpat sin ayat, long sin Allah subhanahu wa ta'ala wal maisir. Amunain, maisir, panayam, hapus. Dihay ni mga kaulungan sin Allah subhanahu wa ta'ala im maisir din di katan panayam. Sibu uno na ginis para panayam, maglumba pambut, maglumba dumagan, magbasketball, basta kaw nagtuk hapakaradyan yun, in hukuman niya maisir. In hukuman niya maisir. Sa bangisablong tanagbola rakaw, wayron dabi ang mga pagtukan, ininiwayron saan niya. Long sim mga kaulaman sing kita ni kana, mabistay ni din ha mga riyada, akala na sin Allah subhanahu wa ta'ala. Nam, sabang kaw nagbola, ataw kan naglumba pambut, iba na sing kaiba ng panayam, bang kaw nagtuk, dunhan, in hukuman niya maisir. In maisir, hiyaram sin syara. Aun din ha mga pagkabiyaksahan sin mga kataw tay manghuran sin kita niyo kamusliman. Amin bang dumatungin haylaya, insyaallah ta'ala pilad daw rakuman. Bang dumatungin haylaya, aun pagpusalon nila amunin magkimbo yawn. Magkimbo-kimbo matubihan. Na, long sin Nabi na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam, inagi niya, man la'iba bin nardashir faka'annama sabagha yadahu fi lahmi khinzir wa damihi. Subhanallah. Kalabihan sin kimbo-kimbo. Pagtakon nila dice yawn. Dice. Pagtakon nila dice.
Bangkaw lang niya nagkimbo-kimbo long sinabi na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam man laiba bin nardashir. In kalimat nardashir amo na indais. Amo na in kimbo-kimbo yaun. Bangkaw nagpanayam sin dais yaun atau akan kimbo-kimbo yaun long sinabi na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam pakaannama sabaga yadahu fi lahmi khinzir. Biada kau sa kaulawla liugum mo in limamu paunod sin khinzir amunin baboy. Biada sa kaulawla liugum mo in limamu paunod sin baboy. Wadamihi iban sin padugo sin baboy. Aw kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. In hadith yan sahih Muslim. Nah, ikarawa hadith long hi Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu an inagin ya long sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam man la'iba bin nardi faqad asallaha wa rasulah. In nard amun nardashir. Hati niya hisiyo in nagpanayam sin dais amun kimbo-kimbo yaun faqad asallaha wa rasulah. Nakapagmaksiat na siya pa Allah subhanahu wa ta'ala iban sin para rasul niya. Na damikian biya kaibanan katautem mahuran sing kita niyo kamusliman biya mahuto sila magpanayam biya pagtagon nila biya ches kayan. Ches. Amunain ches. Na longhi Ali radhiyallahu an den ha mga amiru mu'minin in agi hi Ali radhiyallahu an den ha mga ikaupat khulafaur rasyidin in agi niya asyatranju minal maisir. In asyatranji yaun in siya nilong niya den ha mga panayam hipus siya. Den ha mga panayam hapus. Sambil aun den ha mga baita sing kaibanan in tesyari labi ingi niya den ha kimbo-kimbo den hadais. Labi ingi niya den hadais den ha kimbo-kimbo. Sabab maita in hinang nila sabab ang kanharam in tesyaun sabab lang niya naligap kau nabi si kau hapagtumtuman pa Allah subhanahu wa ta'ala. Sabab hipu kau simpanali bang biya dining kahiwal mo kaniya. Bang biya dining karog mo kaniya. Ang kanya to hiyaram sinsara. Ang kanya to hiyaram sinsara. Dina sabiat to mga kiulong sin Allah subhanahu wa ta'ala pila minit dakuman murah-murahan o maka sing kita ni pangadya misan dakman tiu-tiu yari kita ni habulan Ramadan na ando chansin mga sila katau temong huran na to kamusliman bang aun den ha mga adat nila amin lang kalsara den ha mga nasabot sing kita ni nasabot sin Allahu ta'ala bas ni rasul niya iban na sim mga salapus salih inyaun pag anaran sing kita ni igan atawa kan layuan sabab makabuga bang kita niyo abutan sing kamatay sa bu kita ni naghihinang kanayaon. Ando yari kita ni habulan Ramadan insyaallah subhanahu wa ta'ala anarun sing kita niyo igan sing kita niyo hibin sing kita niyo hakarna sin Tuhan na Rabbul Alamin salam kasila samatun kaniyo murah-murahan bang manlong ta amin aw maka anatu pangadya misan nakman maniw-tiw bang sopa maun din ha mga kabtangan namo wala na nag-amo atau kami mga masakit nandu pasuran ni kami kamaapan labi ampun pa Allah subhanahu wa ta'ala bang sopa malong taon din ha mga kabtangan namo wala na nag-amo inyaon din ha mga kakulangan katiyo simpang hati sing kami bang sopa maun din ha mga nakaanatu pangadyan inyaon din ha mga taupik hidayat katu tanu sintuhan na Rabbul Alamin. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.